Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Babu nah. Babu haddiz zani utawi ki kubab nerangaken hate wong kang zina. Naudzubillah, terpada selamat kabeh dari zina. An Abi Hurairah saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an wa Zaid bin Khalid lan Sayyidina Zaid bin Khalid Al-Juhani. Anna rajulan sak temene wong lanang minal a'rabi saking wong pegunungan, wong alasan A'rab. Mun Arab mun A'rab neka maknana orang sejauh dari ulama A'rab, orang pegunungan A'rabi. Ataiku sowan sapa si Arabi sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fagal mongko matur sapa si Arabi, ya Rasulullah tu Rasulullah anshuduka anshuduka ay adhkurukallaha rafi'an nasyidati. Anshuduka nutur kula ka ing panjenengan Allah kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Illa qadaita angin mutusaken panjenengan Kanjeng Nabi li krana kula bi kitabillahi ta'ala kelawan kitabe Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala mongko matur sapa al-akhar wong liya wa huwa utawi akhar iku afqahu luwih pinter sapa si akhar minhu timbangane saking rajul. Naam inggih. Faqdi mongko kula aturi mutusi panjenengan bainana ing dalam antarane kita bi kitabillahi mutusi kelawan kitabe Gusti Allah wa'dzan lan kula aturi ngidini panjenengan li maring kula. Faqala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul ngucap sira. Qal mongko matur sapa si akhar, inna bani sak temene anak kula iku kana wonten sapa si ibni ana in wonten niku asifan wong kang buruh kuli. Ala hadza ing atasi sandingi ikilah majikan. Ala hadza ing atasi ikilah majikan. Asifan maknana asifan yakni ajir, keajirin. Enggak orang sik buru nih kenyaman asif. Pegawai asif, ajir. Orang sik alaqah ajir. Asifan ay ajiran. Alaqah
ndak jeragan nikah fazana mongko zina sapa si ibni zina bimraatihi kelawan wong wadone hadza jeragan nikah hadza majikan wa inilah sak temene kula iku ukhbirtu paring semerap kula iku ukhbirtu dipun paringi semerap kula lebih alos apa oleh dipun cawi si pirsa waduh aja injih rene ngono wa inilan sak temene kula iku ukhbirtu dipun paringi semerap kula anna ala bani ing sak tuhune ala iku tetep ala bani iku tetep ing atase ibni ar-rajma wonten hukum ranjam ar-rajma niku wonten hukum ranjam faftadaitu mongko nebusi kula minhu saking ibni anak-anak kula bimaati syatin kelawan 100 mendo syat mendo sahab napanya mana wedhus sate biko ben iya budget mana na satin iya budget wedhus wa walidatin lan budak wadon tebus kelaban 100 embik tambah plus budak bine fasal tu mongko tanglet kula ahlal ilmi ing ahli ilmu fa akhbaru mongko ngabari sapa si ahli ilmi ni ing kula anna sak temeni annama sak temeni barang ala beni kang iku tetep ing ngatasi anak kula annama ing sak tuhune barang ala beni kang iku tetep ing ngatasi anak kula jaldu miatin utawi napa niku 100 jilitan jedetan apa jedet dan jawabannya jedetan apa jedet bingko benda jedet nek tokol maksudnya pada jelah jedetan bi apa jedet wa taghribu amin lan tambah dipun bucal dipun buang setahun taghrib wa anna ala imraati hadza rajmi wa anna ala imraati hadza lan sak temeni iku tetep ing ngatasi bojo estrine majikan menika majikan niki majikan yani binena jeragan nika berarti status selake nika jomblo tandi bine status sebine andik lake berarti muhson wa anna ala imraati hadza lan iku tetep ing atase bojo estrine si majikan ar-rajma utawi kena ranjam merengak nika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang laki selebih penter menikah fagala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi walladzi demi zat nafsi kang utawi awak ingsun iku biyadihi ono kekuasaane walladzi lan demi zat nafsi kang utawi awak ingsun iku biyadihi tetep ono ing kuasaane alladzi la aqdiyanna yaktini teman-teman la aqdiyanna yaktini mutusi sapa ingsun la aqdiyanna yaktini mutusi sapa ingsun bainakuma ing dalem antarane sira loro mutusi bi kitabillahi taala kelawan kitab Allah Subhanahu wa taala al walidatu utawi budak wadon wal ghanamu lan wedhus iku raddun balik alaika ing atase sira tak gelem Kanjeng Nabi main tebusan nikah urusan zina wa ala banika lan iku ing atase anak sira jaldu miatin utawi jilid 100 jedetan 100 jilitan wa taghribu amin lan den buang setahun wagdu lan budalo sapa sira ya Unes he Unes nikah tasghir dari Anas rajah mun Unes kene Anas kene nyaman Unes nika nyaman tasghir Hamid bada Humaid Abdullah Ubaidillah nika nyaman tasghir
Bedor bidur. Bedor itu suara aja mau bidur gini. Tasghir dari Anas. Nah, Sayyidina Unes ini juga termasuk golongan minas sahabah. Minas sahabah. Waktu budalo sapa sira ya Unes, he Unes ila imraati hadza maring bojo wadone ikilah majikan. Hadza ini kemajikan pokon. Dari ada hadza nikah makna majikan. Karena ini keburuh kan, si anak laki nikah buruh kulin. Nah, ndik majikan, nabi bini majikan ini keselingkuh. Buah duku, buah kedong dong. Selingkuh dong. Fa in i'tarafat mongko lamun ngaku sapa si hada farjum mongko ngeranjamo sapa sira Unes ha ing imro'ah muttafaqun alaih utawi kiku hadis muttafaq alaih wa hadzal lafdhu utawi kila lafati iku li muslimin katu Imam Muslim. Nah. Aneka hukum king elalui kabitin kelaban cerita. Hukum king akabitin kelaban cerita. Beda orang Arabi anyabis deka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entar nyabis ni ke saungguna mun jandeng Madura beda amploporo nyaman nyabis. Mun karo lawaran salaman biasa. Dadi malo ning piten sampean, mari nyabis ro beda seka. Beda seker nyabis. Mun ada peke aja ya salaman biasa aja ngocaan nyabis. Mun beda kresek ora nyabisnya, mun ada apa-apa ni bener nyabis. Salaman biasa. Nah, entar ke Kanjeng Nabi faqala maka matur orang laki dari Arabi kula ya Rasulullah kula beda senya tanya akina ke ajunan ya Rasulullah ben ajunan pasteh tak motosen de kesitung perkara kecuali potosan kelaban ketentuan kitab Allah yakni Al-Qur'an. Faqala al-akhar wa huwa afqahu minhu. Naam. Beda orang laki lebih ngerteh daripada orang penikah. Faqdi bainana bi kitabillahi wa'dhan li. Akhir orang laki nikah ngocak de laki wis neng kasar engko sia omong ah. Karena si laki nikah orang akhir nikah lebih ngerteh. Nah, dari hadis nikah juga montor matur ke ulama niki nyari orang sepenter. Ngonjeng kiai, cek nyari se hahong se tato apa ruah. Se cerdas. Ngonjeng kiai tua sar. Amun rak parak nilpun kita ke duit telepon gula. Oneng nilpun tak oneng. Sing ngode kam sobung. Nyari mun ngonjeng kiai matur ke ulama kudu afqah orang sing ngerti. Aneh gak contohnya? Bada Arabi orang gunungan tak ngerti adab. Orang gunungan ini kita oneng tata kerama. Sung langsungan ke Kanjeng Nabi. Nah, akhirnya orang rojul napa beda orang laki se akhor saya lebih ngerti. Naam jawab. Akhir beliau saya matur ke Gusti Kanjeng Nabi. Saya bisa ngerti, saya bisa omong, saya bisa seneka. Mau denger Arabi tak ngerti. Orang Arabi ini gaban seroban. Hatta Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tepak pengajian dekat para sahabat. Datang orang Arabi ini ke langsung mancing ya dan Kanjeng Nabi langsung ngakeme di dalam masjid. Orang Arabi tak ngerti. Sayyidina Umar jaga langsung ngelak pedang. Tebas ah, mah ya Umar, jangan Kanjeng Nabi, mah ya Umar. Dina Umar. Sahabat kabeh ngamuk kabeh. Bi Kanjeng Nabi peneng, patoto. Mare, lastare, toju. Berseti bibi tanang socene Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari mau neki kiri tepak akeme, tambah acel nancel taro karuan. Cerdas Kanjeng Nabi beda ganto. Mun sentak duki aku merep sok arepan tambah repot nyocen dine patotok. Toju orang. Dan Kanjeng Nabi dah orang se Arabi kula. Mau nak cek ning masjid ni ka soce. Mau nak dah jeding. Engki ya Rasulullah. Wah Sayyidina Umar apa geldo. Lematena tok Sayyidina Umar. Ajiling dak sahabat kabeh ini ke subodan saya tak ngamuk kah.
Akhirnya si Arabi gelak langsung ngangkat tanang kudu kelaja atuh Allahumma ufir li Muhammad la li ashabi. Ya Allah seporaki Kanjeng Nabi sahabat aja jan. Pegel. Ya Allahumma ufir li Muhammad la li ashabi. Kanjeng Nabi tok ya Allah seporaki, lain tak usah pun sahabat ya. Mereka akhlak Kanjeng Nabi. Gimana maju ibu suruh ke Medina aja dempar iya. Melayang lagi ya. Betul berarti maju ibu suruh ya. Pon. Mator selebih penter nikah. Mator dekat Gusti Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, inna bani kana asifan ala hadza. Kula andi anak laki, ki maksudnya anak si budak nikah, sera anak si Arabi nikah. Asifan teti buruh tenaga kerja ya Rasulullah. Ala hadza dekat cereken penikah. Fazana bi muratihi selingkuh. Bibirena. Ya Allah alam alasna apa yang bini mak bisa selingkuh ya mungkin cereken dola tak apa tegum. Alias tak apa jaga. Akhir terjadi selingkuh. Wa inni ukhbirtu ala bani ar-rajam ban bada dan kaula mireng kabar bahwa anak laki nikah anak kula nikah eranjem. Nah kula hadir dekat dinto asawan ke panjenengan ya Rasulullah untuk nebus supaya anak kula nikah teh eranjam kula terus nebus sebi 100 embi ben atambah situng budak bini. Fasal tu ahli ilmi, kula juga atanya ada orang-orang seahli ilmu. Fakhbaruni annama ala bani jaldu mi'atin wa taghribu amin. Ternyata hukum daripada ahli ilm gela orang sing ngerti iki penikah cepon jilid pecedet 100 jedetan ben buang selama setahun. Wa anna ala imrati hadza arjam, sedangkan si bine si azina bi anak kula ni kecepon eranjam ya Rasulullah. Rasulullah SAW katabu walladzi nafsi biyadihi la aghdiyanna bainakuma bi kitabillah alwalidatu wal ghanam muraddun alaik. Pebeli embit mbaan ditebus naban tak bisa tebus raddun alaika. Terus apa hukuma wa ala banika jildu mi'atin anak laki mbaan jilid tokolen kelaban 100 jilidan wa taghribu amin bon ibuang selama setahun. Supaya tak ada korban boleh. Supaya menjadi contoh pelajaran kanggo orang lain untuk berbuat perzinaan. Wa waktu ya Unes ba'an Unes ni ke sahabat. Waktu ya Unes ba'an Unes jalan. Entar dak bungkona binena cereken ria. Mun ngekonen coba berbuat ongku irjamha farjumha ranjam ini maksudnya kerujukin betok sampai mati. Nah dari hadis nikah bisa pun tut napa dalil bahwa hadis nikah nuduhaki dalil ala wujubil had ala zani ghairul muhsan mi'ata jaldatin. Hadis nikah nuduhaki bahwa wajib hukuma elakonen had nikah tokol senapa kali 100 ala zani deka orang laki seazina ghairu muhsan sebenarnya muhsan orang setandi bine mi'ata jaldatin kelaban 100 kali yajib. Nomor 2 taghrib selama setahun buang diasingkan selama setahun. Ini keokoman kangkui se ghairul muhsan orang laki si azina se statusnya duda kita akabin. Kangkui orang bine status sesandi laki orang bine se azina status sesandi laki maka wajib ranjem bine jilid ranjam
hukum ranjam bener hukum jilid, hukum ranjam ini kada remah, hukum ranjam nika bendem terus kerujukin betoh rajane segegem okorna betoh segegem sak kepel sak gegem bisa mau aja okoran betoh segegem untuk meranjam orang bine si andi lake ngelakuin zina ranjam bendem separoh bendem terus napa kerujukin bareng betoh rajane betoh segegem sepergem terus darma sampai loka sampai bara sampai mate mon makin lebih nyaman makin lebih saya tahu saya repot sing ngrujuk kena mendatang kidam truk lah saya jungkir ke budi roh tahu saya kerujuki abid gelumun kerujuki pedeteng Pak Hamid lemasan roh pesen beto jerajana koral sehingga pergeman Pak Hamid oh siap berapa kena Pak Rato Sebu neremade Pak bendem separo pedeteng Pak Hamid ji kerujuki mate lah mon andi lake orang lake pada mon andi bine mohson mon ghair mohson ki cuma ejilid mon tandi bine ejilid etokol satu sekali ya dan ring banyak kudu saksi orang banyak so aja todus ben orang lain takut sing ngelakuin anak zina nah makanya kepada hukum ning Indonesia nyaman suka sama suka ada hukumnya lah jadi setiap mon akabin di bawah umur pidana sebenarnya harus umur 19 mon azina suka sama suka ada hukumnya rela pada seneng mon akabin ini seakan-akan napa paksa jadi mon suka sama suka ada hukumnya nah ini kenyaman hukum gendeng hukum taeplang ada orang pot prepot orang ngakabin pot prepot orang ngazina pelonggar cek saking perberat nutup tretes lebih lah nutup orang tretes sembilan masih kena kini tahu sepikun rugi enggak mun ke tretes masih lepikun karena hukuman ini ketak berat gini kembonan bahkan saben mau tutup ngancam nu senun dia ngancam unjuk rasa bengkang nyaman saungkun masih engkau aja naruh unjuk rasa mon de jengkau mon tutup unjuk rasa bengkang nomor 2 ngancam gratis apa payah mun tutup bisa tutup tina buka orang ngebeciduk kan situ ranjam beres ada bersinahan karo data siapa nyaman kaki data wis mun tandi sim tos seket marka jalan ngelebetin garis panjang 100 senur data tok ya gerbei gerbei boleh Mahmoro beda panglaris laris aku. Tina masih lora mejer lora deh. Beda loraan nyeri banci. Ku tak ngebele kancan polantan di PC lora jagus jah. Banci ngocak. Masih lora mejer aku. Ada lora mulai teman dia iya mon karo ngakan rawon tak apa-apa bakso tiga gus oh iya tina lah ba tambah banci ada masih lora mejer gua ada sapan la ilaha illallah nah nikah nah jadi orang bine pacet berat nah neka berat okomna orang bine sandi bine neka ben orang laki sandi bine ki sandi orang bine sandi laki ki nah akhiran ki tolos
Sayyidina Unes entar da orang bine gela pas mengakui deka apa saya kalako. Nah, akhirnya terpaksa bine si jeregen gela saya selingkuh bereng buruh maka eranjam terus kerujukin beto rajana sepergem sampai mati. Nah, nikah hukum dari Gusti Kanjeng Nabi, hukum dari Al-Qur'an. Nikah setepak hukuman setepak. Karepe nebus. Nebus satu sembi tambah budak bine. Tolak bi Kanjeng Nabi. Tolak harus ngelakuin had. Tokol 100 kali tokolan terus anan kakek buang selama setahun. Neng Nusa Kambangan disa. Sopo aja tak ngeruatin ke di sana. Sebine eranjam, bene jilid, bene pejedet, eranjam. Bi yang temen beto, bendem yang temen beto. Pakai cetak ketok. Pakai telak cetak ketok, cetak yang temen. Bi jerajana berkemen, bi napa beto rajin seberkem sampai mati. Neka okoman kang goreng bini sandi, napa sandi laki. Nah, naudzubillah. Karena neka fahisyah. Beda dosa saya tak todus. Artinya napanya mana monekeding masyarakat ekeding orang ndak keluarga kita malo tapi mon fahisyatan wasa'a sabila fahisyatan ni ke fahisyah dosa campur todus coba ya ngaki ni ke tak pantas mun ki lainane ke ekeding ngaki melanggar apa ngecok masalah ya todus cuma ki mungkin karena kepepet, mungkin karena apa? Lemon fahisyah, bareng saya coba ni kampon. Fahisyah. Iya dingaki, naudzubillah azina, murid saya zina, tanggena saya zina. Lah mungkin yang situng daerah orang azina ngane kan kadang-kadang yang kebiasa. Nah, termoga pada selamat kabeh. Nek tadi nikah hukum orang napa? Orang sazina, paham nggih? Dadi orang laki mun tak ndik bine nikah napa? Jilid 100 jilidan terus tagrib buang selama senapa? Setahun. Adapun orang bine si andi laki terus mak sampai azina bi orang laki lain maka bine jilid tapi ranjem hatta matat sampai mati. Tegas, ini ke benih hukum ketegaan benih, ini ketegasan dari agama. Menurut yang saya ngocok, wah terlalu berat, ini tak terjadi di keluarga, nah cecil terjadi di keluarga, nah terutama. Pasti nuntut lebih dari nikah, nah, karena agama ini lebih oning syariat. Kanjeng Nabi saya ngibah syariat nikah dari Gusti Allah dan Gusti Allah tantuna jauh lebih ngauningin panapas yang lebih manfaat kang kui manusia ke hukum. Nah, la ilaha illallah wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ومداد كلمات كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكر الذاكرون وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك
كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا قولا وفعلا كرما واقض عنا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر تأكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الكرام الصرفاء وعلى الصحب مصابي الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصى حسبنا الله نعم الوكيل حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتح إلى حضرة بنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها بر وبرها سوسن مهاجر الأحمد بن عيسى وسيدنا علي خالع عقاسم وفق المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شبوكر بإنسان وكعك إنسان كتب رباني سنة الشيخ عبد القادر الجيلاني وسوسن الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر الأسقلاني كتب بالأنفاس العبد عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعلي بن عبد الأبار ثم إلى أرواح الحبيب عبد الله بن حسين بن طار وخضر الحبيب عبد الله الحداد والحبيب أحمد بن زيد الهبشي كتب الملك الحبيب علي الهبشي وأصولهم وفنون ثم إلى أرواح المقدم ثاني عبد الرحمن سقاف وأولاده والمخبار وإخوانه ثم إلى روح الحبيب عبد القادر محمد جدة والحبيب العلامة السيد أحمد سيد محمد بن علي بن عباس المالكي والحبيب إبراهيم بن زين والحبيب إبراهيم بن سميد والحبيب علي كويتان والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب عبد الله بن والحبيب جعفر بن شيخ خانس والحبيب القادر بن سين والحبيب علي بن سين والحبيب عبد الله بن عبد القادر والحبيب هادي بن شبكر بن سالم ثم إلى الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب مهدي والحبيب حسن والحبيب سالم الشاطري والحبيب صالح صاحب تنقل والحبيب محمد الهدار بيضاء والحبيب محمد الهدار بنيواني وأصول مفرم ثم إلى روح الحبيب محسن بن هادي الحامد براني والحبيب جعفر بن علي بهرون براني برابولينغو وأصوله مفرم ثم إلى روح كهجي جاسم نور سالم وزوجتي وكهجي هاشم رافي وزوجتي الجد عبد الله وزوجتي الجد بران وزوجتي الوالد منير علي وزوجتي الوالد أحمد خليل عبد الله وإخواني ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشوا بالرحمة والمغفرة واسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ودون عافية وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويدارنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل العلم ومن أهل الاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من الشر وأهل الندامة وأن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا
ويقضي حاجتنا حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الدنيا حاجة الآخرة بالمغفرة وحاجة الدنيا بالميسرة وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وأن الله سبحانه وتعالى يجعل قلوبنا قلوبا واعية وعوذنا وأذنا سامعة على من أسلفنا أصال مثل جلسنا وإنا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير غافرين وارزقنا فإنك خير رازق واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.